أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم
حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ببركات تري رمضان ما هو قريتا إحياء كرما مينستري اوف إسلام كفيازم بابم جندا حلقات أوترين نوت فورم توترين فورم كا تيب مبي فروم ودانتي تيبي مينستري اوف إسلام كفياز دكتور أحمد ظاهر علي، مينستري اوف هوم أفيرز الشيخ عمران عبد الله، إزتري علمري مينستري فيري ودانتي ببي أميها حضور لبيتي بلنورين داريورم مجلسة أورمنا كيغا درا غاتم بلوم ديرسوم غندبا امها بيفون تيما بيفون اسلامي ريبتي سلام دنوا ادي مجلسة يا مرحبا دنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افشكنا غتوغا رمضان مكي بركات تريمه امس خاصة وغندا ام مهم السبب كي اما كي كيرت قرآن ام هيكا باوا لبون متيوري مسركم غوات انكم اغون منگه واجبك وام واني كيرت قرآنගේ مي هيا وهي كمغ تريغا اغون منگه دوست ريتا احيا كرمون ديرومون گنديو آده ميري اغون من اي موضوع كاغن ميتانغا نوتا اي موضوع انصاف كرما اغون من ميتانغا مي افتيبي مي ريغ موضوع كي تيبفنا تيفنا داغن نوني قرآن امد اورن ويسنا فكر نكرني هي افلا يتدبرون القرآن آده مي موضوع مي سؤالكي أول من إمن هيتوغا وفدي سؤالي أول من سؤالك جواب بين وسؤالي أول هيتون ميري تبيفرنا ورن علم ربيفرن كله مي موضوع إنصاف قديفما ودين إبتيبي أول جه مسكتكي مي موضوع واحد ديكم منهم إنما جلسة تعرف كيا من تبيفرنا إما فرتم كيرت قرآن كبركاتهم مي جلسة فتوى دبي पाकिस्तान के कार्य कमगावा अलकारी अब्दुल वहाब एफो जलसा हिंगमुंदागो इतिबे फुन्ना आगोंडो मी धन्यवादनी एफोगा मी फोरम गे मिरेगे मौदुआ इंसाफ को देवमा वडांते बे एल्मरिंगे वाहकोल कुरियदान एम फुरतमा आगोंड मी धन्यवादनी الشيخ عزمت علي الشيخ عزمت جميل انت معفر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميريغ موضوع قطوغا ميوتي أفلا يتدبرون القرآن. هذا سؤال كريفا مي موضوع ميري كوريا ديو من همجي فماني. هذا موضوع كي فلا بودو موضوع هنكمون ميريغ مي وقت كلكي مي موضوع فرهم قطيغا إنصاف كرمان إما كشيغان وقتو كلكم غنوي كم غاويس كم سواركا مي موضوع كوريا ديوتو بلاني. ಅದು ಮಿಹಾರು ತಿಫೆನಿ ವಡಾಗನ್ನಮನಿ ಅಳಗುರುಮೆನ್ ಎ ಫೊತಕ ಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಂಜೆ ಹೆ ಫೊತೆ ಅಳಗುರುಮೆನ್ನ ಮಾ ಬೀರೆಟ್ಟಿ ಫೊತೆನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ರಹಮತು ಅಳಗುರುಮೆನ್ ದಿವಿ ಹಿನ್ನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಗ ವಿ ಹಿಂದು ಮಿ ಫೊತಕಿ ಮಿ ಅಳಗುರುಮೆನ್ನ ಎಹ ಬೀರೆಟ್ಟಿ ಫೊತೆ ಕಮಗ ಎನ್ನುವೆ ಅಳಗುರುಮೆನ್ ಕುಡೈರು ಕಿಯವ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಅಳಗುರುಮೆನ್ ಕಿಯವ ಅದಿ ಹಾಸ ಗೊತೆ ಅಳಗುರುಮೆನ್ ರಮ್ಲೋ ಮಹೋ ಎ ಫೊತೆ ವರ್ಗಿನಾನ್ ಕಿಯವ ಫೊತೆ ಬೆಸ್ಮೆ ಅದಿ ಮಿ ಫೊತಕಿ ಮಿ ಫೊತೆಗೆ ಫಾದಾಯ ಬೇನುಮ ಮಿ ಕಾಂತತ ಮಿ ಕೊಳುಂ ನುಲಾಫದ ಫೊತೆ ಮಿ ಫೊತುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮ ಮಾಯಕಮ ಕೀವೆಸ್ ಎಯಿ ಎಯಾ ಬೆಹೆಕುತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಕೊಳುಂ ನುಲಾಹ ಮತಿವೆರಿ ಫೊತೆ ಮಿ ಫೊತುಂ ಲಫ್ಸುತವಗ ಅದಿ ಇಬಾರತಕುಂ ನೆಗೆ ಮಾನತ ಕೀವೆಸ್ ಎಯಿ ವಕಿ ಹಿಸಾಬಕುಂ ಎ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಫದ ಮಾನತಕೆನ್ನು ಜಮಾನ್ ದೆಮಿಗೆನ್ ದಾಫದ ಗೊತಿಗ್ಗ ಎನ್ ನೆಗೆಮುಂದ ಮಾನತಕ ಇಬ್ರತಕ ಫಿಲಾಳತಕ ಮಿ ದೆಮಿಗೆಂದ ಕಂತತೆ ಕಮ್ಮಗ ವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫವೆ ಎ ಬಾವಾಲೆವೆ ದೋಸರು ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುಂ ಮಾ ನಂಗವ ಯಂ ಅಮಲ್ ಕುರವೆ ಫದನ್ ಏಗೆ ಫಹೋಗ ಜಮಾನ್ ತೋಗೆಸ್ ಏಕೇಕಿ ಇಲ್ಮರಿಂ ತಫಾತ್ ಇತುರು ಮಾನತ ನಂಗವ ಅದಿ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಏಕೇಕಿ ಸೈನ್ಸುಗೆ ಅಲಿಗೆವೆಸ್ ಕುರಿಗ ಫಿನಿಫಾನುವ ನೋತಿಂಗಿಫಾನುವ ಬೈ ಕಲ ಹಗೀಗತ ಹೋದ ಮುಮಸ್ ಎಬದೆ එහෙන් කම මේ අලගුණුමෙන් අතුගව ආදියා ඛිලාෆ් මතිවේරි මා ෆොතේ කමුග වෙගෙන් ගොසෙමනි හමයාකුග මේ ෆොතකී මේ ෆොතෙග්ගේ කුරිමතින් වෙස අදි ෆහම් වෙස් ෆහතුන් කමුග වියස වෙස් කහල් බාතිල් කමෙන් ඔළුමෙ නාරා ෆද මතිවේරි සාබිත් ෆොතේ කමුග වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ වනේ ලව්වාෆ් හමයාකුග මේ ෆොයි කියවුන් එයි අලගුණුමෙන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකන් කුර්ම බාර ඔළුවා ෆවා ෆොතේ කමුග වෙස් මේ වනේ ලව්වාෆ් අදි එ ෆොතුගව ආයතක මෙදු විස්නා ෆිකුරු කුරුම බස්මනි අලගුණුමෙන්න අංගවා දෙවවා හමයාකෝ මෙෆතකී මි අලගුණුමෙන් හිතුගවා එකේක තෆාතු බලිමඩු කමන් ඔයි ශිෆාය කමග වස අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ වනේ ලව්වා ෆර්දිය ගොතුන්න අදි ඉජ්තිමායි ගොතුන්න අදි මුජ්තම බලාකම ගෝණී නම එකේක බලිමඩු කන්තකොන් අලගුණුමෙන් රක්කාතුරුම වස් අලගුණුමෙන්න ලීෆාවා මා මතිවරි ෆොතේ කමග මි ෆොයි වෙගෙන් ගොස්ෆවේ එහෙකම අලගොමෙන් අතුක මිවා ෆොතකී මි ආදාගේ ෆොතිකමගේ එක්ගොත්ක සලගොම දිකි ගෙන්නුවාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හංගුඩු මතින් බාවා ලව්වාෆවා එකලාංගේ මතිවේරි කලාම් පොළ වරවස් මෑ මතිවේරි අගු බොඩු ෆොතෙන් හගීගතු අලගොමෙන් අතුක මිවනේ ඒගේ අගු අලගොමෙන් එබෙජ්ජේ වසන් කුරන් අද මේ කීර්ත කුර්ආනුග අලගොමෙන් ෆෙන්න ආයතකෙ මියන්නනේ كيرت قرآن وقالوا منا مفدا إتن آية بعد لعلكم تتفكرون تباميهم في كرمتك أما يأكل لعلهم يتفكرون مي أقول منا كيرت قرآن وكيك آيتكم فينكندا آيتك لعلكم تعقلون أي تباميهم وسنا في كرمشة لقوم يتفكرون وسنا في كركرا قومك بيك وتبسنا في كركر متك مفدا آيتك كيرت قرآنوغا تكرار وجن أسفا إبوي لعلهم يفقهون أي يورن وسنا متك هم يأكوغا لعلهم يذكرون هندما كرمتك أميهم هندما كرمتك يا أولي الألباب أدي بدي قهوري إن مخاطب كوري وجن مفدا مس آيتك تكرار وجن إبعاد
ade mifada ayattake takuraru efa etan eta tanegga kirtu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawa fabe ameyakuga miwes algon menna visna fi kurma oin ayate kamuga wegen medani afala yatadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha fahe mistakon me qur'ana med visna fi kun nukrani hije no tabami hunga hituga wane thalutaken elowi fahije hama me ibaran ehin ayate gewes takuraro wegen asfamani afala yatadabbarun alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهي اقروانا مدبامهم بسنا في كون كرني هي فهي الله سبحانه وتعالى حضرتهم نو دمالكم انفراتهم آيات كم غوانينما ايغا ورغينا اختلاف تا دكورن جهونتا همون جهونتا تبامي هنا فنوني هي فنونيس كان كشوري مي آياتكم kobato algo menna mi libide filawlaki not kon kamakatto mi ayetta kon algo menna mi gowadane mi algo men ekantaka med visna fikuru kuranji hekame tafatu ayattega tafatu ibarata kon mi wahakatan awmon algo men kuranji hekamaki kobato e algo men kome mi hekko algo men amile nafsa kollanji he suwal kirt qur'an algo men atugowe algo men kiyat qur'an kiyamon dairuga mi ayetta mi goda takrar wegen awmon timaage zimmayaki timaa mukhatime kureveni timaa Allah subhanahu wa ta'ala me goalwane kon kamakatto algon men eje visnala fikuru kollan mi fotaki mi algon men ekkolon ekkola kiyala ya me de veska hal visnu me fikuru kollu men neti du kollan oi fote kam algon men hadagen nuwan egitura mi ayatawga kirat qur'an surat tawga kirat qur'an algon men nam mukhatib korawa fa mi wa kanta kamedu algon men funko visna yang amal kureto algon men balang ebeje ade mi ayata kon algon men na goa milavani mi ayata kame algon men visnuma fikuru kuruma visnuma fikuru kuruma mi kanta kame algon men wara fun nazara kon dushuma mi kanta taka mi goa lewege midani ad islam diinuga visna fikuru kurmaki ma mativeri kame kamga lavva mewani ei algon menge macha wajib kame vesme algon men visna fikuru kurun ad algon men islam diinuga algon men naki mi hako wahake buni tive e bahe gabol ko gan en amal kora be kamga wegen nuwan egetura algon men naki algon menge visnumon e kirala ekanta kame visna fikuru kora be kamga wang ebaje ei algon men na kirtu kurwan amru korba gotaki ameyako gavisna fikuru kurmaki ei alukame kamagaves Allah subhanahu wa ta'ala lavva famiwani ei mativeri man alukame kamaga lavva mani kit kurwa name do alagun men visna fikuru kurum ameyako ga ei nabi bekalonna salihunna alweringeves ma mativeri alukame kamaga wegen goswamani kit kurwa name do visna fikuru kurum ameyako ga kit kurwa name do visna fikuru kurum ei ekamaga machan Allah subhanahu wa ta'ala sawaba daruma deva kamekamaga wes lavva miwani algon men kirtu qur'anuga ayat kamedu visna fikuru kurun ei algon men nan ekamaga macha darumaya sawabo libeni kamekamaga lavva miwani adi algon men kirtu qur'an kiyumon algon men darumaya sawabo libe fadan algon men e ayat kamedu visna tadabbur kurun eves algon men darumaya sawab libeni kamekamaga lavva miwani ameyakoga kirtu qur'anuga ayattaka med visnun ei algun men duniyawi gotun kamga vies adi ukhrawi gotun kamga vies kuriyar mataka muhimmo kame kamga lavva miwani kirtu qur'anuga ayattaka med visna fikuru kurun ei duniyawi gotun algun men kuriya diye kamga vies adi ukhrawi gotun algun men kuriya diye kamga vies algun men koranji hifawa kame kamga wege midani hame yako galgon menna fenigen dani islami ran zamanuga islami hadoratuga ran zamanuga fenigen dani midenne fadan kirtu qur'anuga ayattaka medu visna tadabburu kuri ilmarin takege maseke hame yako ga mi ayata kam dalgon visna fikuru kurun e alokame kamga levi fadan
algon men e ayattaka me duisna fikuru noko dukollon ei algon men ekamuga macca faafirwa fada kame ekamuga esmi wani e ayattaka algon men namhat korwe kantaka me algon men eviska hal visnume fikure noko dukolla kamuga wani nam ei algon men ekamuga macca faafirwa kame ekamuga lavwa mani ame yakuga algon men kuriyara diyumuga badluga algon men fahata sosalagen daana sabikamuga swegen ebede algon men mi fotamedu visna fikuru kurun dukolla fikamuga wani nam ade kurin denne wonu ayette ko algon men enge midi algon men nang islam din visna fikuru kuruma gowala kam den suwala ke kirto kuruan algon men na gowala ne kon kam kamed visna fikuru kuruman heye algon men duniya taraggi qur'an gotta kamed visna fikuru kuruman heye algon qur'an gotta kamed visna fikuru kuruman heye ukhrawi haya bajero qur'an gotta kamed visna fikuru kuruman heye kon kantata kan heye kirto kuruan go algon men na gowala va famane algon men ekanta kamedu visna fikuru kuruma ade kuros denne fada mawduwa ki fula mawduwe gina gona wahakate ke dekke mawduwe enkamun mirege mi wagut kolterega waram madu dara kan alyala wali veto balani ade mi bay misal take deti misalan algon mitaga zikr kolle veto balani Allah subhanahu wa ta'ala algon men visna fikuru kuruma gwala wafa wa kantu tereng ade mi ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allah min shay'in urtaka bimuge verikama meduge ja Allah adafa wa imha takeccha meduga euren nubalani hiye ade meduge sense wa kudin mifada warak gina guna filawlatake adu ahan note ki documentary film takon warak gina chitake balan adi duni ofidifa wa gota planet tan ofidifa wa gota ek star tan ofide gota miya be goton eki edarag be fulun liuva fawa nota deva fawa ek lecture takachi kudin adu hafawon ekashigen wa kantakeme adi kirto qur'an etan ayat Allah subhanahu wa ta'ala me malakuti alam nota algon mikia outer space ki kamuga vis nota dunia bere nota javve ki kamuga vis mi kantaka medu visna fikuru kurma gowala etan ayat hege baade meduge dunia kuriyarafa wa gom to kon wara bodit maseketake vis kura daira taken e daira toga ekeki research ta heduma adi javvuge ki station ta gam kogge mese mi hon tafatu masekete kurum ebegende mikanta kamed wara muhimmu filawlatake wara muhimmu asas take kirtu qur'anuga Allah bayan korwa fa kan ei tie kudinnan ingen jiheche meduga sensoring ekonomen da ginugo maseketege muhimmu asas take kirtu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala anga fa kan bayan kodde fa kan algon men ingen jihe algon menge fotuga mi wahagata mi saste kharu kurin bayan kodde wakan e algon menna biretti kantake nunkan algon menna meduge dariboruna ingen jihe muhimmu kantate kemmi adkurin denne vihen wagutu tashika mayakoga tankole kurkolla kendeso balani ayatika Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi korwani Allah tiba mi hunataka kandu khidme korwi farate tiba mi hunataka kandu khidme korwi farate ei ekalang amur fulan etaga ulanduta dumatake adi tiba mi hun ekalang fadlawantakamu edigatumatake adi tiba mi hun shukr kurmatake adi udutaka bimuga wahatake ekalang tiba mi hunataka khidme terikodevi ehuriha takechevane ekalang hadartunne amakashawaron ekamuga fikuru kura bayakan hakitake wakan kashawari emiyatuka sallallahu subhanahu wa ta'ala minimma lawaf mani kantaka med visna fikuru kura bayakam mikantoga wara furihama hakitake wakamuga wahaka ekantaka mad mabodu visnume fikuru kura bayaka nunkamuga wani nama den eden duniya goin eche kamuga duniya hinga kamekamuga dekilagen hisabun nimmadani names visna fikuru kura bayakamuga wani nama wargina kantatan emihun engendan farega tin kujjaga atoga ekeke doni fahar kive heye todi fahar kanduga
fem matiga onnani kiwe heyye ahafi kam ganina tiya dariorunga suwalaka wane not jawabaka wane kocheba e density lakudiga luiwima float wane ta enot jawabaki e jawabaki da fenuga lonaganda vure density lakudiga luiwima e onnani matige float wane den suwalaki dagando bot faharo kinen heyye heme kanuga duwane density hama davvi heyye koche density haywane dagano tanota lono fenta den bonda fan fahariga ege terega hoye otima tae ehema total density la davwane tae mes fariga di fana jawab ehme je kawni nama kiha baruminen e bot to kon fula heyye e density bala kam fula barudana e varwe heyye mifal wara gina kan takamedu haqiqatu visna fikur qurame visnane visna fikur qurame visnane pada kan takamedu hamayako matinda bot tan hedumuga injinuge barumina e ufala barumina mi kantata ves hisabuko waragina calculations kan eba hada ekamuge fannoveri ekama amedu visna fikur qurame naves aamu mi ha ma bodu kamennon eki ebes kamennon eden boating odani dovva war bod boating ha baawro chiharu yagen oddani naves ekantaka amedu visna fikur qurame hon visnane mifada kantaka amedu visna fikur qurame hon mifada kantoga war bodeti dalil take Allah wadigam waakamuge hekitake waakamuge waahaka mi ayatoga mi angawani ade mes kit qur'anuga ayateke tankole faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun fahikalefan waahakata kewa devashe ei euren fikuru kurumattake kom waahakata ketto kurige ekeki ummetoga waahaka kurige hingafawa eki kantatoga waahaka e ummetoga mihun na kantata begen dia gotuga waahaka rasul bekalon wadagen goale mistakon ijabedin gota e rasul bekalon na kanta begen dia gota rasul bekalon namede mihun kanta kuri gota mifada waahakata kiya devashe adem fada waahakatogas ibrettake mati veri filawoloteken ebabe namesei kombekabba hama bisna fikuru kurabe kan ekam wara gina gona filawoloteke libide fada mati veri ma filawoloteke kirtu qur'anuga angawaf ebabe misalaka lutuge faanunge gawmuge hadisa lutu faanunge gawmuge mihun kongunu kantago sawabun Allah subhanahu wa ta'ala e mihunna devi azabga waahaka medues ebabe e sarahaddu faahaga wefa dead sea mikiya sarahaddu e sarahaddu kamuga bonwege midani medues eves kala dirumenne sarahade gotuga e sarahaddu wegen gosfa miwane miwesama visna fikur qura beka matiwari ma dalil take libide kame kamuga mikantata wegen midani ademi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani dima firinge gulumge waahaka tebe mihnottaka hama tebe mihunga nafsutakon ambin heddevi kame ekalange kuluduwanta kamuge hikitogu teremba kameke Allah subhanahu wa ta'ala kuluduwanta kamun Adam alayhi salam ge hashigandung Allah subhanahu wa ta'ala Hawa alayhi salam ufeddevi ade meduge biology ga kiyade e theory ki Darwin ge theory biology ga tiyadari worum mes kiyawana kanne Darwin ge theory insana ki me rama makunuge dari fas kolon evolving a insane kama creature kama not being kama commenna me ki kam gavies nama salgun men islamon muslimun qabul qura aqida ki adi Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'an ganga fa wa aqida ki Allah subhanahu wa ta'ala ga appolon ufeddevi makhluqen adam alayhi salam efahoga adam alayhi salam ga ashika arikashen Allah subhanahu wa ta'ala Hawa alayhi salam ufeddevi e meduge insane haggotoga wahaka muslimun dakkaruga midakkani Allah subhanahu wa ta'ala ga appolon ufeddevi insane ge wahaka ehme insanuga haggotoga wahaka dakkaru dakkani rama makonuge zariyan insane ge wahaka emi miedu insane haggotoga wahaka dekeveiruga insane haggotoga wahaka war foriga dekeveiruga algum menna inginje muhimmu nukta feshe hisabe insano feshe hisabuga emihun deke gota aharmen deke goy rama makon zariyan bay kam insanan deke bay gatu ge insani haggo onnane gota
Allah subhanahu wa ta'ala ga man appulun ofedde insana kamuga insana vi hindu e insana kalgumen kurunje gadara loiba ihtirama denje haggota eki havre kamekan algumen ebje visna fikuru kollan em insani haggota note hemves haggoto ge namuga algumen na hamen anna komme echeki ei algumen ebes ka hal visna fikuru kurmen neti algumen balaganna echekamuga wegen nuwan algumen dienuga tarahan algumen ekanta kira levenje hen em algumen hagigatuga da mijheni e mihuna insani haggota kewa dinuma mi algumen na inginje kantatteki ade miyatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ei tibami ho ekbalonge faratun hame himenkan libigatu matteke ade ekalange tibami ho meduga loeba oga verikan levi hama kashowarun fikuru hinga bayakan ekamuga heketeke wakan kashware ade deafering demeduga onna loeba kuluna ala luma mi mativeri makamemme warang ade khilafa mativeri ma gulumemme mi kihinen ufidigin anna kon gulumetto mi bayako ha mase koggen ufadda gulumetto noni wi enne algomene nege baren ekamuge tere himene kametto mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mi angawni Allah subhanahu wa ta'ala eloeba e gulun algon men hituga lavwa fawani mi kante algomen ngene kihinat pisna fi kurkurum algomenna mi hisaba mi deveni hamaya koga abe miha ge difaa ge firmiha enega janu gurbam ma jehunu kam ga wes gurbam ma mi kanta ki mi Allah subhanahu wa ta'ala emi hung hituga lavwa fawa ghira tirikawe ade kuris danne fadan mawdu fula dairat baskina nama sama deti misalaga wahaka wa dakkala falgondo waha kurkollana den bagen kuriya diomataka Sheikh Ilyas furso demo wakwelana dua ke algomenne ki hobasaha hobas qabul kon adi hobang qura be kam galevu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ade shehuge waha kolum giniguna ibratteke agon men living hijje ade Quran tadabbur kuram wi sabab tawteren gina misata ka kiga wa fukuri gendevi ade mireke mawduge baaki oy baya dawat aun arwani Sheikh Ilyas Hussein Sheikh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أدي أمي بركات رما بدل ما وداعين تبوي أمي هالو بيتي أخونا أختون لو بيتي دارورون عزتري بلنورين دراغاتون ألغو منجي ميريجي مي دارسا دوسو منجي دوا أميها لو بيتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي موضوع كي ورف فلا دائرة غالغو منجي إيمان كان تازا كل متكا كيا واحك دكيوين موضوع ورق كودا كودا وقت كودا غتي ورق جنيه چيتان وصال ويتو بينو مسكا كلن إن شاء الله مسكا تاغا غون كوري دانن اغون سيفا دي چيتكي دكالي ويتو بلانا نمس اغون تانكول فسيهوگن داني agun kiyayiche tankole tafsilukon adu asawal bafilm agun wahakaagin kure dimugo kuriga agun ikhtiyar kuri ayete ki saat surati nawawi sanaye Allah subhanahu wa ta'ala wa hikra ba angawni khalega faanu ge machati min ilah baawal bi fotaki barakat tri fotaki tajid magun richa kiyawalu mattaka to tarawih kuran
ದೇಹವರಕಂ ಹಾಫಿಜನ್ ಗೆ ನವಮಟ್ಟಕಾತೋ ನೋತಾಳಗೊಮ್ಮೆಂ ರಂತಾಜೋಳು ಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಹಲ ಮುಬಾರತೆ ಬಾಬಾಗೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿನ ಮಟ್ಟಕಾತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಸ್ ಮಿ ಆಯತುಗ ಬಾವಿಲವಿ ಅಸ್ಲು ಮಕ್ಸದ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫನ್ ಲಿಯದ್ದಬ್ಬರು ಆಯಾತಿಹಿ ಎ ಫೊತುಗೆ ಆಯತಕ ಮೆದುಗ ತದಬ್ಬುರು ಕೊ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರುಮಶೆ ತದಬ್ಬುರುಗೆ ಮಾನಾಕಿ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರು ಅದಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಹ್ಲುವೆರಿಂ ನಸೀಹಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟೆ ವರಬೊಡು ಶರಫಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೊಮೆನ್ ದೆಬ್ಬಿ ಅದೆ ಅವಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಫುರತಮ ಹಂದಾಂ ಕುರಂಜಿ ಹೇ ನುಗುತಾಯಕಿ ಅವಗೊಮ್ಮೆ ಮೀಗೆ ದೋಸ್ಕೊಳೆ ಕುರಿಂತಿವಿ ಬರಕಾತೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಇಂತಿಜಾರುಗ ತಿಬ್ಬ ಮಿ ಮಸ್ಸರು ಐಸ್ರಗೊಮೆನ್ನ ಬದ್ದಲುಕೋ ಮಿ ಮಸ್ಸರುಗೆ 11 ದೋಸ್ರಗೊಮೆನ್ನ ಅಲ್ವದಾ ಕಿಯಾಫಿ ಅದೆ ಅವಗೊಮೆನ್ನ ಎಕುಗ ಉಳುನು ಎತೆ ಬಯಕು ಅವಗೊಮೆನ್ನ ಅಲ್ವದಾ ಕಿಯಾಫಿ ಮಿ ದೋಸ್ತಂ ಮಿ ರೇತಂ ಮಾದಿವ ಮುಂದಾನೆ ಮಿ ಮಸ್ಸರ್ ಮಾಕುರವಿಗಿಂದಿಯೇ ದೆ ಸಬಬೆ ದೆಮ್ಮೆ ಸಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿತನು ಅಡುವಿಗಿಂದಿಯೇ ಆದೆ ರೋದ ಮಹುಗ ರೋದ ಫರುದು ಕುರೆವುಂ ಬಕರ ಸೋತಿಗೆ ಸತೆ ಕಡ್ಡೆ ತಿಮನಾಯತುಗ ಹಕೀಕ ಬನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬಾಫಯಗೆಸ್ ದೆಮ್ಮೆ ಅಡುವಿಗಿಂದಿಯೇ ಫದೆಂ ವಹಿ ಕುರ್ಬಾಫನಿ ಲಾಲ್ಲಕುಂ ತತ್ತಕುನ್ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ ತಕ್ವಾ ವಿರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿ ದೇಹ ದೋಸ್ ಮೇಗಾರ ದೋಸ್ ಹೇದುವೆಗಿನ್ ದಿಯೇರು ಅಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಕಿಹಾ ವರೆತ್ತೋ ತಕ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಬುನಿ ತಕ್ವಾಗೆ ಸಿಫಾ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತು ಅಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ದಸ್ವಿ ಎವೆ ಜೆ ಅಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬ್ ಕೊಲ್ಲ ಎವೆ ಸಮ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರುಮಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮನೆ ಕಮೆ ದೇವನೇಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೆ ಮಸ್ಸರ್ ಮಾಕುರವಿ ಸಬಬೆ ಕಮ್ ಗಾವನಿ ಕಿರಿತು ಕುರಾನ್ ಮೆ ಮಸ್ಸರ್ ಗಾ ಬಾವಲೆಬುಂ ekama ishara kurab Allah subhanahu wa ta'ala bakara sudge sate kadde faswanatu ga wahi kurabani shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudal linnas mul insaniyat tedumuge ema kiritu quran ki Allah subhanahu wa ta'ala mul insaniyat dharma koddevi emme agubodu hadiya handam betu algomme gelo beti dariwarun khase gote gam gote ga komme muslim anghena ko firihena ko visna fikuru kurange beje algomen engigin names negi names komme riyad walu mikurave alukom ga algomen Allah ga hadratu ga edume suratul fatiha ge faswana etuga hidina siratal mustaqim e haddawagin gulwa ilaha alamin ted magudakka wande algomen edumegge machan Allah subhanahu wa ta'ala algomen mifod devwa algomen wahi kurwa ka hala ذلك الكتاب لا ريب فيه بقرة سورة جديدة آيتك تبامي كنت تدمجا كنون هي دوني ميتي فوتك مية فوي ذلك الكتاب مي فوتك لا ريب فيه إب شك النت شكو كورنغولي ميهون شكو كتيرج هلاكو النتيجة هنجج ساينس ورين كم غاويس يادي هم بايك كم غاويس إبس بايك عن شك إنه في دون الله وحي كورباني هدى للمتقين تقوى ورين التكا هدايتك دم مثاغا ತಿಲಾವತ್ ಕುರವಿಗಿಂದಿ ಆಯತವುಗ ಅಲಿಸಾ ಸೋತುಗ ನವನಾಯತುಗ ಸಲ್ಲಾ ವರಬ್ಬಡು ಮೆಸೇಜ್ ಎದ್ದೆ ಇನ್ನ ಹಾದಲ್ ಕುರಾನ್ ಯಹದಿ ಲಿಲ್ಲತಿ ಹಿ ಅಕ್ವಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಸೀದಾ ಕಂ ಬೊಡೋಗಂ ಬಾಮಕಂ ಮಗುದಕ್ಕ ಫತಕ್ಕೆ ಅದರ್ಗೊಮ್ಮೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಗಹಲುರಿನ್ ನಂ ಉಫಾವಿರ ಖಬರ್ ದೆವ್ವಾ ಫತಕ್ಕೆ ವಯಬಶ್ಶಿರುಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೀನ್ ಎ ಉಫಾವಿರ ಖಬರ್ ಅರ್ಗೊಮ್ಮೆ ನ ಲಿಬೇನಿ ಕೊಂ ಗೊತಕುಂತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮ್ಯಾಯಿತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾ ಫವಾ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರುಮಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತ್ತಂಗ ಅರ್ಗೊಮೆನೆ ಲಿಬೇನಿ ಎ ತದಬ್ಬುರ್ ಕುರುಂಗ್ ಎ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರುಂಗ್ ಎ ಮಿಫೋ ಬಾವೆಲೆ ಬುನ ಮಕ್ಸದ್ ತಿಮೆನತಿನ್ ಖತಿಮ್ ಕುರಿಮೆ ಫಸ್ ಖತಿಮ್ ಕುರಿಮೆ ಬುನಲು ಮಟ್ಟಕ ಎನ್ನೋಂ ಎಮ್ಮೆ ಆಯತೆನ್ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರ್ಮಾ ಎಕುಗ ಅರ್ಗೊಮೆ ತಿಲಾವತ್ ಕುರುಂಗ್ ಐ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದ್ರತುಗ ಮಾಲೋಬೆತಿ ಕಂಬಡುಗಿಂ ಬಾ ಕಮೆ ಅರ್ಗೊಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕನ್ ತಾಜಾವಗೆನ್ ದಾನೆ ಮಿವಗುತು ಕೊಳಗ ಅರ್ಗೊಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕನ್ ಹುನ್ನಾನಿ ಅರ್ಗೊಮೆ ಮಿಕಿಯಾ ಮಿ ಕುದಿಂಬೆಸ್ಕಿಯಾ ಹೈ ಲೆವೆಲುಗ ಮತಿ ಲೆವೆಲ್ಗ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಸಬಬಕಿ ಮಿ ಫೊತುಗೆ ಹುರಿ ಬರಕಾತಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರಬಿ ಬರಕಾತ್ ತೆರಿ ಫೊತಕ್ಕೆ ಮೀಗೆ ಬರಕಾತುಂ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕನ್ ತಾಜಾವಗೆನ್ ದಾನ್ ಹೆಂಬಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಲಂ ಫಾಸೂರತ್ಗೆ ದೇವನಾತುಗ ವಹಿ ಕುರಬಿ ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಅಲ್ಲದೀನ ಇದಾ ذكرallahu ವಜಿಲತ್ ಕುಲೂಬುಹುಂ ವ ಇದಾ ತುಲಿಯತ್ ಅಲೈಹಿಮ್ ಆಯಾತುಹು ಝಾದತ್ಹುಂ ಈಮಾನ ಮುಅ್ಮಿನುಗೆ ಈಮಾನ್ ಕನ್ ಇತುರುವಾನೆ ಲೊಬೇತಿ ಅಖುನ್ನ ವಕ್ತುನ್ ಲೊಬೇತಿ ದರಿವರುಂ ಮಿಮಸ್ಸರು ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಅಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಂ ಅಲಿವಾಂಗೆ ಬೆಜೆಹೆ ಸಿಕುಂಡಿ ತನವಾಸ್ವಾಂಗೆ ಬೆಜೆಹೆ ಅಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ದೂ ಫಸೆಹವಾಂಗೆ ಬೆಜೆಹೆ ಅಗೊಮ್ಮೆನ್ನಂ ಬಾಕಿಯೊಂ ಎಗಾರ ಮಹುಗ ಹೆವಗಂ ಮೆದುರಿವಾನೆ ಗೊಯ್ ಅಗೊಮ್ಮೆಂ ಹೋದಂಗೆ ಬೆಜೆಹೆ ಮಿತಿ ಫುರ್ಸತೆ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗೆ ಬೇಣು ಅಗೊಮ್ಮೆಂ ಹಿಫಾಫಿನಮ ಶಕ್ಕೆನ್ನಂ ಅಗೊಮ್ಮೆನ್ನಂ ಎಕಮುಗ ಕುರಿಯರುನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ್
إنكم الله سبحانه وتعالى ألقوا من الدفي من هداية قال نورغا يونس سورة فانساس حبناتك من حي كربني مولي إنسانية الله دفي نصيحتك مفوتك هيتكو غوا بليتك شفايك مفوين الله باول في لبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقولك النوم الله وحي كربني على قلبك متنا باول مي إصلاحوي مولي ميها إصلاحوي لبيت النبي أي حقيقة ألقوا من بيان كدبي إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إنسان ناجه مهي رانغلو جن مملمي هرانغلو تدبرا إكوغا ويسنا فكر كرما إكوغا كيرت القرآن تلاوت كرما كي أقول منك إيمان كان يتروجن دا كمن ماشين هراجن دان هاي ليفل كهونان دين أقول من نهيو كان تكرما مغوس فيوان أديك يترون مهي صاف جندان إهم بيم الله وحي كربني شفاء لما في الصدور هتكوغا وبالتك شفائك ميد أمريكا کے ڈاکٹر نے مکہنت تو انگونی کیری تو قرآن تلاوت کریما ایک سبب ہیتا شفا لبیکا امی ہوں ہودا ہے سائنٹیفک تو امی ہوں نفرن کم گاویس می حقیقت میونی بیان کربا اللہ وحی قربانی وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين مؤمن نتكامي رحمتك هدايتك إكام كم ممسروج إغار الدوس ألقوا من الودا كير كهاورة تو ألقوا من جه إيمان كم يتوري ألقوا من جه هيتا كهاورة كتو فينيكال اللي بيجنديه ألقوا من جه هيسافوي كهاورة كتو لو بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ميهم جه صفة بيان كربير وحي كربا حديث كربا فني أفضل الناس كل مخموم القلب وصدوق اللسان هيساف دلوجة تدوير ميها إمم ما ميها أصلا بيكلم سؤال كربي دلوجة تدوير كان تمنى من إبنجي كوبا هي هيسافو مكي هيدا كلي قفان حديث كربي بس فول هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي سبحان الله تصور بيروغا إم بيم الله وحي كربني مفيد تدبرا إكوغا تلاوت كون دراسة كرمكي أقول منك إيمان كان تازا مهيسافو جندانكم مهيسافو جنما دم باكي وري وريها كم أقول من إسلام جندانه دم أقول من وجهنا إترو مسكت الكرة هن كمون تدبرا إكوغا ويسنا فكر كرما إكوغا مي فوي تلاوت كرمكي اللي بي فائدة توجه تريج إم بود فائدة مهيسافو جندان ميدا أقول منك هيتا جهيفا وإم بود مصيبتكي بافكر باتي ذاتي حسد وريكا ذاتي رولي وريكا نيجاني كانت تأقول منك هيتو كتير very well بدرهم كشعور تا إبا أقول منك هيتون فيلاعين قصكين منوي مي إلهي رحمن أقول منن نولي بين إن كمون الله سبحانه وتعالى أقول مننا دبي مي هداية قال كذا نورغا مي بيان كربا فني مي حسافة جندانه قتكي أمي تدبر كرما ويسنا فكر كرما إكوغا أقول مننا مي فائدة لبي جندانه إمي بود وسيلة تكي مي با باوله في فوتوغا وا غوتان أقول منك مول دير علم بيناكور إنكم الله سبحانه وتعالى طه سورة كستة كتابيسنا تقوى كربني فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تبان بيكون جاتا تمنجله حضرة هداية قال كذا نور عنانه النور اللي بيجن تبان بيكون كوريان دام فشافي نما الله سبحانه وتعالى لبتي داري ورون خاصة قلت قام من كم مسلم كويسنا في كركرم الله جرنتي دفني فلا يضل ما قنولني ولا يسقى أبا جوري كنواني مها بدو جرنتي اللي بني مساوق من إفين بيبي مطارم في الأرمتيكا أوقع من مداري ورون بس كيان فرصة إنه وقت كلنه مي هي صاف كده فوتة لو بيت النبي حديث كربان إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله بايكم يهم ما تير كربان مفتوك زريا كونغير كتو إفتوك باعوتن علماء علم بنا كفينا تباوي جنما فتوك يبخوري كانت كرم باعوين كانت نكرن جه هوريها تفصيل الله وحي كربان ما فرطنا في الكتاب من شيء بس جنة دو كربان نكرنا ساينس وريا كبس أدي هم فرات جهن دائرة كميه كبس مين جنة بنان إنك بيسنون كشيوانه الله حضرته هوريها يجبان الله guarantee ده هوريها يجبا ولا أوكم من قدير ولمو كأوكم من بينو وهوريها يجدم ما أروي كندي إنسان يحكو تكي كون إنسان يحكو تو كواه كتو ميدكان كاكو تو إنسانو نعين إنسانو كلقب دبي الله دبي الله دهر سورة كفرة ما يتوقع هي كربان هلا تعالى الإنسان حين من الدهر زمانا عايز بيه
e insani hakutake buna mi hunna wese zaman aiswe we mige sate ka haru kurin algo minge tering ek kosneti ekama ko netumu ge tering wujudak gennawe nikamati fentikkaku mimma immahin ya Allah ga kasha kuladum wantakan Allah mi dakkawani e insana laqab devvi Allah den Allah nu devva kon hakke kaakuto genesteni ekama ko bayku mi hum moyewegen eki nannamuga qanun taken hadagen geweshaniya anen aniya anekechen anen hakutan wallahu alam maaf korbate agunda hiwani hen dimalaka bes datur kor vidan henames hitama eki megara duos dieiro algomenge iman kan taza wejito algomen nan ebbeswarakam mikam visnijito tabawe vijito Allah guarantee devi magu nolene abajavirin nuane hinhama jahuma ufaweri kan libigendan riyadu alu fasfar algomenge me darinna agun hama dembeno message ki gina kodin fatisna maduko school takaddane benu mani huriha madda kum faswe hingali sikunditan wasdu fase mi ko ba maimba fembenu mani egoi ekamako darin Allah emme boda lobed gannalu kan adanuko bajori kan hodam biolane kontana kunto then sent to fully huskoggen goswa good morning ki kam gavis morning good nuane lobeti dariorung ejeteri beren verin lobeti muslim makhonna tungal gome wara funko visna fikur kurenje hekam ade lobeti nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam algome na bar olwa fani quran dirasa ko visna fikur baykomi hun allah ge kole gaibe tibegen yetuluna kitab allah wa yatadarasuna tilawat ko dirasa kura kama banina allah subhanahu wa taala ga nabi hadis ko nazalat alaihimus sakina mi hunga machang ham himen kam bawalbe mi dunia ge bestana kun nuliben allah gandi huwa ko midannoni hame ekani mi ham himen kan libeni kiri to quran tilawat ko ge ibn jazir rahmatullah alayhi vidalu foni imam shatibi sidalu foni wa takraruhu yazdadu fihi tajammula far matin tilawat kura warakan e riti kan ituru genda hame ekani fohe menne dunia mati konnani mi foni ekani ehmema e dirasa kon kiwa kam gawani nam hama himin kam bawale wa ghashiyatuhum rahma allah ge rahman yemihum washalane wa hafatuhumul malaikatu yemihum gaadu qurbane dunia ge ekaka wesim hunna gellu mennu deven adi allah subhanahu wa taala e bayge zikr malaikatu ge kurfulu mati ga qurbane konka makattakato allah ge kalam fulu tilawat kon e dirasa kuraka no mesalgo menna ti mashan nege chesennone subhanallah algon menne nege ch mi foto ga bayan kon nudeven sabke mi foto ga huriya hakikatte bani bayan kurba hame ekani kurave kamaki handan koddino allah subhanahu wa taala adara surati ga fansas fasonat ga wahi kurba faden handan koddevani wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min handan koddesh mi handan koddino hame ekani mi hege du beenun koggen mi kahala project etta beenun koggen mi dakkala falgon men kuriyeddani hame ekan handan koddino Allah hadratu miti guarantee es ham himen kam bawe dunia ge bestane ganduli ben ham ekani tirad me massaru ge ghar dos singajje ki havrakat to tilawat kurone ki havrakat to algomen ham himen kan libone ki havrakat to hita saaf kan libone algomen visna fikur kollen ade visna fikur nukoffi nama me dumul dunia ge wes algomen fenigenda emme bodu gonje hum yannani kurimati adei dati undagu take kurimati awgomenge mi darinna beenuwan huriha madda kum faso hin ali won sikune tan waso ekom de madda faso ti madda felwan kewa nudebani enno kewa debba e kodimes masak kora maimba fan tuition be situru fi adebba names masal takinge bohri kontane ke to hori allah subhanahu wa taala devi mi fay awgomen do kolli ham allah gandi huwa ko me mi foddu kolli mi fotu gawa gotten algomen go ma gulum binanu koron enkam algomen nang ai dati honda gutak enkam allah subhanahu wa ta'ala taha surati satika wa ayatu kam yahi kurabani wa man arada anhu fainahu yahmilu yawm alqiyamati wizra baru uflagen ngannani kihinan yena kuriyadani baru uflagen mihka kuriya kan nudeven luiwegen hashigandu sului koggen mi rodama hoga cholesterol high we fohuri mi hunnan hama lui kamen annane nimigen gos testing hadalar hunnani normal fa insha allah sabaki erodege huris hikmaten allah subhanahu wa taala huriha kam dakkan adi ege tur mi fot tilawat kura kama baninam mi fot dirasa kura kama baninam algo men allah subhanahu wa taala
e luikan devane den algo men kureddiuma war fasih gendan hame faden Allah subhanahu wa ta'ala ta suratu ke sateka sawisona ayatu ga sahih kurbani wa man aradan dhikri ga mana kimi foi fa inna lahu ma'ishatan danka deme firinna bes de kolum mes libe etanum ambe mi habes wazifa musal libe mi kolum firin mi habes libe tittel libe tuttel libe kalube ndikani dulibe ekam de kolum nujege Allah wahi kurabi fa inna lahu ma'ishatan danka fuddu kallafina futuga wa gota nule timemmenna fene molu goin hadagen kuridan fashafina emi honnal libe ni dati unda godirulu makke embi ma algomenge dirulum bajur kurmatta kawe salgomen oti mifo algomen tilawat kurun mifotan furi mugutuga tabawu ade me hissa foefa me madumolika nulibekam bannina Allah gandattu me tinzaro isfa hadith suratuge 16 ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq Allah bawele vi ayataka meduge mihun mu'minunge hittaka birwetikam wannanje gadi adwes nannani barakat ramadan mas makkur vi kirtu quran bawele baf roda farud kurbaf shaytanun kasal walubaf surgege dorkortan huluwa debaf narakage dorta bandu kurbaf Allah ga hadratun nidai baf ya baghi al khair aqbil lahu kama yadmi annash wa ya baghi al sharri aqsir huttalashe kuriyan nudash ekam kalgon me meolani program kuriyan nugengus kon kala algon amille nafs sorko kitam mi honto aisfe diyei ehmi ma algon men millibuno fursat Allah ga hadatun insare mitais adiya soktu nujehni lobeti dariwarun izzatir bereni verin lobeti muslim makhunnaktun algon men bejehe mi fotan hakiki maana ga embur rujuwa erun algon men Allah subhanahu wa ta'ala he gomi wor koddiba ade den ege tereng lobeti nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisna fikur kurumuga heda kuravi goi Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu hidalwani emme ayat me maida suratu ke sate ka sharwana hai visna fikur kuran science veri muli re heda kurikam ga snegen muli re subhanallah kirit kurabam lobeti nabiy Muhammad sallallahu alaihi kurabam muli re heda kurabi me ayatuga in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kon kametto visna fikur kurabi muli re lobeta khunnaqtu muli re heda kurabi algo mulani tarahuga viheraka besnu kuragan bayme hon hataraka ko fane bayme arraka ko fane bayme deheraka ko fa rakkawan kontanaka nege muli re heda kurabi emme ayate tilawut kurabumuga in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk kochemi visni mane ki haddawagin ulwa ilaha imbila mi insanun nan azabu debba finama saza debba finama hama imbila galunne imbela demme agoma deppulun heddevi mi insanae huriha echchegeta gom huriha makhluk takunge macca makurve mi insanae imbela makurve insanae imbela azab devva fino imbela galunne evves miheka besechennu bunavene hakku tahuge wahada kamen tiben jehne golitakuga emmi hunga hakken nemmi wa in taghfir lahum nafsi bila fuswa devva finama mi fussomuge muso russewun fussewun algomenge moli de dunia bajeru ana fursate mitirebaf moli rehe de kurvi kaaku tomi evves fafen nukurva nabiye moli rehe de kurvi lobete khunna oktum mi buro bodu misalen algonda kan guresnu devene vishna fikur kurumuga emme ayitek miti me ay fenna maida surat ka sharwa sate ka sharwana in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk azabu devva finama imbilahu galun nemi iwun devvi Allah fenun devvi Allah vishnu ma fikur kumuge baru devvi Allah oxygen jabbuga levvi Allah America Europe China ennu Russia ennu Allah e Allah ge nam ful aduni ma go menge hitang asaren nukure hen vejje kama wanna go menge iman kam rabbuda balikashuf tedem melo bet nabi hadith kurabi inal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb
මිලාගෙන් හුරි හෙදුම් බාවා ෆදෙන් මි හිත්ගේ හුරි ඊමාන් කමස් බලිකෂේ මි තාජා කුල්ලු මල්ලි බේ ෆුර්සත් මි මුස්ලිමෙන් දාර ඔගොම ගේ ඊමාන් කන් තාජාවේ ಬಾಕಿಯೊಂಗೆ 11 ಮಾಸ ಒಗොම ನೆ ಹೇಗೊತ್ತುಗೆ ಹೆದೆಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅಲೊಸೆಗಿಂದ ಅದೇ ಅವಬುನ ಮಾಲಿಕ್ ಲಶ್ಶಾಯಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ನಿದಾಡೋನಿ ಲೋಬೆ ತನಬಿ ಆಯಕು ಗೆದ್ದು ಹೊತ್ತಿ ಮೆನ್ನ ನಮಾದೆನ್ ಹುಟ್ಟಿಜ್ಜೆಮೆ ಉದೋ ಕುರಬಾಗೆ ಖಲಿಫಾಂತೆ ದಿವಡಾಗೆ ರಹಮತಿಗೆ ಆಯತಂಗ ಅನ್ನ ಕೊಮ್ಮಿತನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಹದ್ರತುಂಗೆ ದೆನೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಹಮತ್ ದಿವ್ವಾಂದೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದಿವ್ವಿ ಮಲಿಬೇನೆ ಅಜಾಬುಗೆ ಆಯತಂಗ ಅತು ಜನಮ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾಮಕ್ಕನ್ ದಿವ್ವಾದೆ ಮೂಲಿ ರೇಗಂಡು ಗೊತ್ತಂಗೆ ಹೇದ ಕುಡ ಎಮೆಮ ಅಳ್ಗೊಣಮೆಂ ಕಿಹಾವರಕತ್ತು ಬಕರಾ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಸತೆಗ ಅಡ್ಡೆ ಫಸ್ವನ ಆಯತುಗ ರೋದಮಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರವನಿ ಬಾ ಕುರಾನ್ ಬಾವಲಿವುನಿ ತೀವೆ ಯಫಹುಗ ಬಕರಾ ಸೂರಗೆ ಸತೆಗ ಅಡ್ಡೆ ಹವನ ಆಯತುಗ ಹೆ ಕುರವನಿ ವೈದಾ ಸಾಲಕ ಇಬಾದಿ ಅನ್ನಿ ಫೈನ್ನ ಖರೀಬ ತಿಮಂಗಿಲ್ಲ ಗಳನ್ ತಿಮಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಜಾತಾ ಮೆದುಗ ಸವಾಲ್ ಕುರಬಾ ಫಿನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿನು ಕುರಬಾ ಕಲೆಗ ಫಾನ್ ವಿದಾಳು ವಾಟೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರಬಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಫಾರೆ ಕಲೆಗ ಫಾನ್ ಮಾಡು ಕುರಬಾಶೆ अल्लाह खुद जवाब दे बनी लोबे तखुन्ना वक्त लोबे फइन्नी करीब तिमंगिला कुत्तम बे उडिगम कि हां वरकत्तो मैं आयतु कने तफसीर बयान करा मैं आयतु गोती तिमंगिला व हदरतु गायदे शे फलियस्तजीबु ली वल युमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून तदम गुली बयान नमस्ताह काफ सूरत के 16 वनायतु वही कुरबि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद में नेवाला होली बुर बुडकारी कुत्तम बे उडिगम हा बुडंग अलगमेन्ना कुत्तम उडिगम मानी अल्लाह अल्लाह हदरत ಕುತ್ತಮ್ಮೊಮಗೆ ಫುರ್ಸತೆಂ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನೆ ಮಿಲಿಬೆನಿ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ ಮೀಗ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ಫಿನಮ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನೆ ದೆ ದುನಿಯಗೆ ಬಾಜರಿಕನ್ ಲಿಬೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಅಳಗೊಣಿಗೆ ದುಆಯಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಕಿರಿತ ಕುರಾನಕ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಹಿತುಗೆ ವಿಂದು ಕಮ್ ಗಾಲಬ್ಬ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಹಿತಂ ಫಿನಿಕಂ ಗೆನಸ್ತೆ ಫೊತೆಕ್ಕಂ ಗಾಲಬ್ಬ ಕಿರಿತ ಕುರಾನ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರುಮಾ ಕೋತ ಕಿಯೋಮುಗೆ ಹೌ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರ್ದಕಂ ಮೆ ವರ್ಕೊದ್ದೆ ಬಾಶ್ ಅದ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಮಿದರಿನ್ನಕಿ ಹಿಂಗಲಿ ಸಿಕುಂಡಿ ತನ ವಸ್ದೂಫಸೆ ಮೈಂ ಬಫೆಂಗೆ ಲೊಲೆ ಫಿನಿಕಂ ಗೆಸ್ತೆ ಮುಷ್ಟಮ ಲಾಬ ಮಂಫಾಹುರಿ खुदिन तक कम गाल बादशाह को मैंने मादे का कुर उन हुरिया फाफ हुस्सवा बरकत तेरे मसरा को मैंने रहमता फाफ हुस्सवा नरकिन दिन ने उन शामिल हो गए मा मसरा कम गाल बादशाह माले बलाग व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह शुक्रिया शेख मी शेख गवाह कोलगा आवण मिन्ना कीर्त कुरान गे एतकिन आयत गे अलीगा आवण मिन तदब्बुर कुरम वी गोता कीर्त कुरान मिद विस्नम वी गोता अदि एगे नतीजा अदि आवण मिन गे उलमा गुळुं मिफद रमदान महिगा बट्टन कुरम वी गोता मेदु वर तफसील को वर फुं को अली अलवा लिवाफी मिरेगे दे एल्मरिनेस आवण गे हितु एम मिदुं शुक्र अदा कुरम मिरेगे देंगो इंगाटमा आवण मिन एम्रिलान आदे देंगोती मिरेगे ಗುರುವತ್ತುಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಡಾನೆ ಬೇಫುಳ್ನ ಗುರುವತ್ ನಗ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮೀ ಮುಹಿಮ್ ಐಟಮ್ ಅದೇ ಅದೇ ಮಿರೆ ಗುರುತ್ ನೆಗೆ ಬೇಫುಲ್ನ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವು ಅದೇ ಫಿರ್ಹಿಂ ಬೇಫುಲ್ನ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮೇದಿ ಅವನು ಮಿದನ್ನವಾದನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಫಾದುಲ್ ಶಾಫಿ ಅಲಿ ಅದು ಮಿರೆಗೆ ಫෑಸಾಗೆ ಇನಾಮ್ ಫುರತಮ ನಸೀಬ್ ಬರಿಯಕಿ IFP ದೇಸುಮೆ ಹತರೆತ್ತಿನೆ IFP ದೇಸುಮೆ ಹತರೆತ್ತಿನೆ
ade mi nam sponsor ko devwa fani BML Islamic Farat. mirege devana inam IFP तीनिंग है सुमिंग है IFP तीनिंग है सुमिंग है मी नाम स्पॉन्सर को देवा फानी अमाना तकाफुल मोडिस पब्लिक लिमिटेड फरात आज से फर धन्यवाद IFP तीनिंग है सुमिंग है वेफल के बड़ा नांगत आदे मेरे के तीन वन इनाम मी इनाम लिमिटेडवा नसीब बनी के नंबर की IFP एके नुए सुमे इंहास नुस्ते का नुदिया आदि फर धन्यवाद IFP एके नुए सुमे मी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स देवा इनाम रियाद सालिहीन गतो ಅದು ಮೇರೆಗೆ ಹತರುವಣ ಇನಾಮ್ ಲಿವಡಾಂಡವ ಬಯವೆರಿಯಾಗೆ नंबर की IFP फाहिंग हतरे आशे सुमे IFP फाहिंग हतरे आशे सुमे मी नाम की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स देवा फ़िक़्ह सुन्ना फ़ाहिंग है हते अशे आदे मेरे के फिर हम बेफुंगे फाहो इनाम फसवन इनाम लिबियाना बेफुलागे नंबर की IFP तीनिंग अशिंग हाते IFP तीनिंग अशिंग हाते Almias Minister of Islamic Affairs and the Fiqh Sunnah Volume 1 de Tining Hatare. Shukriya Deputy Minister. Adengoti Mirege Inam Tang Hasul Kurava Anghem Befurna Gurat Negumaiki Inam Demu. मेडम फ्रेम को देमा और धन्यवादनी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के परमानेंट सेक्रेटरी अल्फादिल अहमद आदिला PS वडांदे आदे अंगें बेफुंगे फुरतम इनाम मीनाम
ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕುಫಾವಣಿ BML ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫರಾತು ಮೀನಾಮ್ ಲಿಬಡಾನ್ನವ ಬೇಫ್ಲಾಗ ನಂಬರಕಿ IFP tienen ashe nuwe IFP tienen ashe nuwe मेरे देवन इनाम मीनाम स्पॉन्सर को देवा फवानी माडिहा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मीनाम लिबडाना बेफ्लागे नंबर की IFP तिनेंग हाते देंग हतरे IFP तिनेंग हाते देंग हतरे आदिवासी on the northern IFP तिनेंग हाते देंग हतरे बेफलक वडान वन्ना को बलाफा अनि इनाम आवण ब्रिलान मीनाम बला बेफलक वडान वाणम आवण में इनाम फोन रद्द को देना वक्तन ಅದು ಮೇರೆಗೆ ಅದು ವಡಾನ್ ವಾಂಗೆ तो बेफलक ಅದು ಮೇರೆಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಇನಾಮ್ ಲಿಬಡಾನ್ನವ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಂಬದಕಿ ಇಬೆ ಇಬೆ ಫ್ಲಾಗ್ ನಂಬರ್ ಕಿ IFP ತಿನೆಂಗ್ ಹತ್ತರೆ ದೇಂಗ್ ಎಕೆ IFP ತಿನೆಂಗ್ ಹತ್ತರೆ ದೇಂಗ್ ಎಕೆ ಅದೇ ಮಿರೆಗೆ ಅಂಗೆ ಮೇಫ್ಲಂಗೆ ಹತರ್ವಾಣ ಇನಾಮ್ ಮೀನಾಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕುರ್ವಾ ಫವಾನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೀ ಫಿಗೋ ಸುನ್ನ ಫಹಿಂಗ್ ಹೈಂಗ್ ಹತೆ ಆದಿ ಆಶೆ ಮೀ ಇನಾಮ್ ಲಿವಡಾನ ಬೇಫ್ಲಾಗ ನಂಬರ್ ಕಿ IFP ಫಾಹಿದ್ ದೇ ಹತೆನ್ವೆ IFP ಫಾಹಿದ್ ದೇಂಗ್ ಹತೆನ್ವೆ IFP ಫಾಹಿದ್ ದೇ ಹತೆನ್ವೆ ನುಬಾಕೋ ಕೀದಾನತಿ ಅವನ್ ವರ ಬಲಾಗ ಮಿಕೆನಿಗತ बेफल को नेक्कम गोवाण मागोण में मी इनाम वेरीफारा तफाम रद्द को देने वाक दन्नो फर्स्ट वन इनाम की अदे अंगे मेफलंगे फर्स्ट वन इनाम की लिबे फरात की IFP एके नुए सुमेत्तिने IFP एके नुए सुमेत्तिने आदि से फर्क होने वाला ना IFP एके नुए सुमेत्तिने आदे बेफल कोड़ा नवाती आउंड का अनुफेने हैं को मी नाम से अगुन में फाहूं रद्द को देने वाह का दन्नो आउंड ही वे बेफल कोड़ा नवा है
මේ නාමකි මිනිස්ටර් ඔෆ් ඉස්ලාමික් ෆියර්ස් දෙවා ෆිකහ සෙන්න එකේ දේ තිනේ හතරේ මේ හතර වලින් ගත ආදේ මිහා සාවුන් ගුරත් නිමා ඉනාම් දින කංකං නිමුනි පියසහොන් වරබඩ ಶುಕ್ರ දාක ගත ආදේ මිරේගේ mi forum niumaka gata dieru tibe from furtam intisaq paravum gendevi mirege mi jalsaage mi mawdu insaf korena gutaka mi har tibe flunge intisaruga beruga kame wa kan dannawa ade taravi safodakun mirege mi jalsaage kankan nemi gendani horiya be funnaves baajjeveri regandaka edamu mi mativeri rege barakata sawaba dharma hodumattaka alukamagen tibe flung ulwanakam ummiduga misrige mi program ನಿಮ್ಮಾದ ಫಾಗೊಂಡು ಕೇದಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಫನ್ನ ಬಾಜ್ಯರೇ ಕದಂ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ